kalsın deb, süysem iri kalsın deb, Allah berdi aymalap, kız bolayım degende ulga karab burmalap. Allah berdi alsın deb, alsa kolu kalsın deb, süysem iri kalsın deb, Allah berdi aymalap, kız bolayım degende ulga karab burmalap. Hey hey bala, hey bala, zamanına say bala, ata ana parzı, ulga sünnet toy bala. Ağlayın benim şakamız muğlazın koşuyoruz. Emir balamız koyup daha jigit bolup olmasa uzak oldu. Hem kokulardan kokup yüzüldü buradan. Rakim bölümün üstündeyim. Hem ilgilenir Allah. Anlatayım toy ekemini, toy kutu olsun, özünü, bugün azamat jigit olsun, bilimli, savatlı, ilimli olsun Kudayım. Şu kalbi getasında olayım, karpakka yiyelim, kirişikte olayım, aklım boyu Kudayım. Sizlerim şu hizmetiniz Allah'tan kalsın Kudayım. Yolumuz olsun, toyumuz hoş olsun. Nigiz haslı zatımız, kara kalpak halkımız. Bizde destur toylar köp, aşık dastur kanımız. Birden kelse dünyada, besip toy dep şaşamız. Birden kelse dünyada, besip toy dep şaşamız. Tay tay yürüp baslasak, son yolun aşamız. Allah yar babanın yolun versin usu balağa. Yerkin Cahangir bulup dank taralsın dünyaga. Ulpak
Biz kelip atırgan berşi mimallarımızga hoş geldin konağımız sapa gelipsizler. Toyxanamızın sazlı söhbetlerine növbet verip turamız. Rasken ağalarımız, aplarımız hürmette sazlardan ait turamız. Toylar kılası. Hola, tanrımız. Kuş olma, sevgin gitsene çoktur. Soğukta sene beni, besmele sar sene çoktur. Soğukta sene beni, besmele sar sene çoktur. Aşık baba susana, kanat verdi yalana. Başakasız kısa, kesinliğinde mi çoktur. Başakasız kısa, kesinliğinde
beni çoktur. Maşakkatsız insanla yetinliğin beni çoktur. Beni davran, bizden ötüp sizge kalan. Mime kısatınge şanhan, yine dedi benim çoktur. Mime kısatınge şanhan, yine dedi benim çoktur. Aşık ayaz arzu halım, katasalar kalem çoktur. Aşık ayaz arzu halım, katasalar kalem çoktur. Aşık ayaz arzu halım, katasalar kalem çoktur. Dile bile benim çoktur. Sevgin sana çoktur. Devam ettiğimiz arkadaşlar. Dostum bu çare dengsiz olsa, kivli su şer muda. Uzun olsa tıpkı dostlar, dostlar aşkımda bir dostlar olsa, bir dost olur gerek yalnız bir kızsa. Sonunda da sevmez bir dostlar olsa. Gözü kandan olsun sanacağısına, tuttuğum bir vaktim zanasına. Canımı vereyim demesin sana, derse ait faydede bir dostum olsun. Canımı vereyim demesin sana, derse ait faydede bir dostum olsun. Başka vasfı tuz gelmeyin basma. Her kışlarında kurtulan şaşma. Dost üstünden değil tutmuşlar. Sonlara sevmez bir dostlarım olsun. Anlayın adamı çıkırtın zannetmez bir dostlarım olsun. Kızlar evrileceğim başlarına, sonlara yaşanılmaz bir dostlarım
Yoldaş olmaz bir dostlarım olsun Jigittim severiz bir dostlarım olsun Berşi mimarlarımız öz orlarına oturmagan bolsa ortany kengden aşamız, bulay aşamız. Hürmetli mimarlar, aqayt dostlar, berşimiz ortaga xizmat beremiz. Ortamızda bugungi sünnet toyimizni boshlaymiz. Muhammed'in ümmeti, Müslümanın sünneti. Müminliktin farzı, ata-ananın farzı. Assalamu alaikum hürmetli. Bugünkü sünnet toyuna jyналган berşi mimarlar Altın Saray restoranına hoş geldiniz. Rahmet panogramma şapalak. Hazır eshitganiniz panogramma şapalak edi. Al toyga kelgan haqiqiy mimarlarning живой şapalagi qanday bo'ladi ko'rsating. Mene bugün asmanımız açık, yerimiz tanış, halkımız bayramlarda, toylarla bastırıp atkan payda, Naqiblar şamarağında köpten kütken ülken kuvanış, ülken toy. Olay degenimiz bugünleki Aralbay ağamız bilen Altın apamız, ahlığı Amir'nin kolun hadallap, ел halk ağayın tuyskan çakırıp ülken bulup toy vermadır, toylarga bassın deyimiz. Usu Amir ulumuz yerimizge halkımızga belgili, özüne jararsıqlı, ülken devleti azamat boп jetilsin dep tilekkep kalamız. Elbette şapalaklar üçün және bir rahmet dep kalamız. Apalar sizler şaşacaksınlar. Onda ortaga çıramayın, bu yerde durma. Ortada turamız. Ana restoranın aslında turamız. Şu yerde turamız. Allah ortaga kelgenden keyin şaşıladi. Al hürmetli mimarlar, aqayın dostlar, berşimiz o'rnimizdan turaylik. Kichkina bolalar o'tirib turing. Ay tushunmay qoldi ya mimarlar. Abetning vaqti. Ne bo'lgan o'zi? Berşimiz o'rnimizdan turaylik. Abetning vaqtida shunday bo'lib qoladi. Berşimiz o'rnimizdan turaylik. Esik chaqqan o'yinimizni uraylik. Bugungi to'y qilamiz. Amir ulumuzni iki o'rkashlar martiya bilan qolaversak qasında multfilm qahramonlari bilan dayisi bilan birgalikda sasovit bilan kutib olaylik. Yedi
Ortama tüber birik. Yakta kolonunu koşmamaz. Yakta kolonunu koşuyoruz. Biz, öyle. Biz. Koşmamı dedi. Yeni bir koşmayız. Birlikte hürmetli mimarlar, toy balamız Yegor Keşler Nartiyo menen, multfilm kahramanları menen
dayısıyla birlikte ortamızga kirip geldi. Balamızga degen bir kol şapalak olsun deyimiz. Ay şapalaktın настроениесі жоғау ya. Hazır настроениесі болмай кетті. Şapalak vurup oturgan insanlar bugünden başlap bayıp ketsin. Al endi hürmetli imanlar, ağayın tuğsallar, bugünkü toyumuzda aşk berуші ortamızga Жасылкүйін ağalarımızda, Жасылкүйін apalarımızda, Құдағайlarımızda hürmet bilen ortamızga şakıramız. Men ortaga bugünkü toy iyeleri, Aralbay ağamız bilen Altın apamızды ortaga şakırıp alayık birinçiden. Aralbay ağamız var mı? Rahmet. Aralbayga öylemler assalamu aleykum. Aldapa assalamu aleykum. Toylar bol olsun deyimiz. Aralbayga, osu hazır mimarlardan bärin siz özünüz süspeysisin жазып şakırıp ediniz. Bärin tanıyız mı? Kim yaragan adamlar çok var? Bäri kendimi mimarlar bir taramış birikler, bir taramış Asti tarayımız, asti tarayım, asti. Kım var, kım çok, kım geldi. Kurbalı. Aralbay ağamızı tanıyımız mı? Kıntay yollarına şekin tanıyım. Bırak analar önlemleri var, yeşil, tanımayınlar diye. Hürmetli mimarlar, ortada durgan toy iyeleri. Nege kol şapalak vurmayımız? Toy iyeleri, usu kisiler şakırıp oturup kisilerdi. Молодец. Arabaya, toylar olmasın. Bugünkü toyumuzda aklık gördüm, ay gördüm deydi ya. Aklık mazalıma yanmışsa, gözünüzдің balağınız mazalıma. Үйдегі балаға қарағанда ақылы одан бетер мазалы болады дейді. Дұрыс екен сол, рас екен. Бүгінгі тойымызды ашып беру үшін ортамызға Жасылкүйін ағаларымызды, Жасылкүйін апаларымызды, қалай берсе құда-құдағайларымызды hürmetпен шақырамыз. Сіздер тілекті тыңдап тұрасыздар. Демек ортада Жасылкүйін ағамыз, Бөрібай ағамыз бар ма? Бөрібай аға, аты шыққан Жасылкүйін ағаларымыз астиін келе береміз. Бөрібай ағамыз, Хатира апамыз, Көбейсін атамыз, Айшагүл апамыз бар ма? Бар болса әстен келе береміз. Енді құда-құдағай тарептен үлкен құдамыз, Жеңіс ағамыз бар ма? Құдамыз. Құдағайымыз Айтгүл апа, Тазагүл апа, Ерқожа ағамыз бар ма? Мінекей Жасылкүйін ағаларымыз, апаларымыз келдікті, маэстро, бір музыка. Рахмет. Әмел баламыздың мұғалімі, ұстазы Михрибан апамыз бар ма? Келіп тұрамыз, сізат келіп тұрасыз. Әуелен бар, ассаламу алейкум, hürmetli Жасылкүйін ағаларымыз, Жасылкүйін апаларымыз, құда-құдағайларымыз, тойлар оң болсын дейміз. Осындай тойымыз елімізде, халқымызда көп болсын дейміз. Бүгінгі тойымызды ашып беру үшін ортамызда Жасылкүйін ағамыз, Өрбей ағамыз бастап бере ме, я Көбейсін атамыз бар? Өрбей ағамыз келді ме? Var mı?
endi boshqa to'ylarda borib kerak bo'lgan zaman ketib qolgan yoki bir shaharga bilmaymiz. Demak, bugungi to'yimizni ochib berib uchun jassurga olamiz, ko'paysin olamiz. Ko'paysin aqamiz maqsad beradi. Ko'paysada bugungi kelmagan barcha mehmonlarga qolaversanki arabamiz beradi. Altınabağımıza degan, aqlingizga degan bir shaxsiyatlarga bugun to'yimizni maqsad bersangiz. Annenin yazı bizi oturdu bile. Yetti mi? Annenin uygulayası ulak olsun. Uygulayası ulak olsun. Bıraksın okularını doğurup bıraksın okularını bitirip bugün yumurtalarda istedim. Benim sağlığımı beklerim olsun. Bu ömür dileğimiz, vakitliğimiz, vaktin pazarında, Allah'ın nazarında vaktin pazarında olsun. Nasıl? Hem beni konkret dileğimiz. Oldu mu ata? Rahmet, atamızla aytgan tekrar aralarga ayda qabul bo'lsin. Degan vaqtda shapalab uraylik. O'rtada turgan kichkina bolalarga, qizlarimga so'ra. Jassurga aralarimiz o'rtada turgan o'zlarini yaxshi teklarni bildirmadikda. Davom ettiramiz. Xatira atamiz. Rahmat, xush kelibsiz aka. Böyle
ettiremiz. Kudamızın aytkan tekleri Allah'larga aytlar kabul olsun. Tasagül yapamız. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Hürmetli Kudaklaraylar, ağayın tuğballar. Bugün beni bizim Kudamız Aralbay Kudamenin Altın Kudagay ağırlığın sünnet ettirip, ülken edip koy verip, halkı jinap adır eken. Buna beri batırgan koyları Kudayım oğun olsun. Buna amirimizin, Timur'umuzun ömür sırları uzun olup, Bağlı öğretli oğul zasay versin. Soğanın bağlı kızlarının rahatlarının Şirkerbay Şirin bilen bağlılığının artık şavlıklarının, kızlarının rahatlarının Aralbay Kudaminin altın sarayı bir gör zasay versin. Hemşe üylerinde toylar olabilsin. Hem yoksa ağayın kubalar gelsek, uzak Kudamın üyüne jars kılırga toylarga gelebiliriz. Rahmet. Özleriniz tilek aytıp, özleriniz şapalak öptünüz. Al mimarlardın kolu bosamayadır. Sebebi әбеттің уақыты қасық менен белгілі кауышты. Ne болған өзі? Мималар, үмметті мималар, тойға келдік па? Bir позитивный, күліп ойнап отырайық. Тамақ табылады, шапалақ бесплатный, қалған нәрселерге төленбейді. Соның үшін жас үлкен ағаларымызды, аталарымызды сыйлап, шапалақты отырайық. Шапалақ бесплатный. Sonunda da bizim kaybettiğimiz vakti jep kalır. Devam ettiremiz. Yırkoşa ağamız gelip oturdu. Rahmet. Rahmet, aytkan tekrar kısımlara yayında kabul olsun. Ayşegül abla hoş geldiniz markana. Meni bağım Aralbay'ın akılları sünnet koyup olmakta soruları tutup olsun. Yılgal Çin'e kaçak bir vakit kaçak kabul olsun. Şalarımızın okullarına kadar birbirimiz yaşamalarına kadar mutlu olsun. Okulda tutup, bütün okula kadar yılımızda bütün azamat bulup çekilsin. Annemiz yararlı. Rahmet, жетішіп болғанмасаңыз қайта келіп жақсы болсын. Сондай болып естіліп жатыр да. Rahmet, айтқан тектеріңіз Аллаларға айта қабыл болсын. Аралбай аға, енді нәубет сізге келіп тұр. Келіп жатырған бәрші меймандарға, ағайын туысқанларға деген өзіңіздің мінетдаршылығыңызды. Қымбатты уақытларын аямай бүгінгі тойға келіп отырды. Соларға деген қалай берсе ұлыңызға, келініңізге, құда-құдағайыңызға, ақылыңызға деген бір жақсы сендер. Негізі үмметті меймандар, жас үлкендер, ағайын туғандар, құда-құдағайлар, қайсы болалар, өлмескілер, құлақ-құлақтар, әмесіне рахмет келтірмек үшін. Қандай бір ақылы өнердің мұсылман уақытын өткен әмесіне рахмет. Еліміз тыныш болсын, дариямыз тасқын болсын. Сол райымның өзіңген ақылымыз көп азаматтық болып, тойларына әмне, үстіне жас меншер, әмне өміріміз алдын екен райым. Пайғамбарат мақсат. Сарайыңыздан рахмет, сүйегіден рахмет. Қайта берейік па? Rahmet, aytқан тектеріңіз Аллаларға айта қабыл болсын дейміз. Devam ettiremiz. İyninde akşalığı yeni bekkem sağlığı. Köpeğe versin bundan da köp aklığı bilen şağlığı deyip Kudagaylarımız gelip oturdu. Kudagay yapamız, Aytgül yapamız. Hoş geldiniz markama. Assalamu alaikum hürmetli Altın Saray mehman arasında jinalı oturgan mehmanlar. Bugün Aralbay Kudamızın Kudagayımızdan Altın Sarayda berip atırganına sünnetli oyundayım. Özlerine kutlu olsun. Ata-analık hazımını boluna oturgan Allah'ın yolunu hidallar. Jürt kullanıktan egen gayetinde anımızın yoluna betem olsun. Ben anımız
Hanımefendi bilimleri ustası Mehriban Akas'ına önemli savakları yerde Rahmet, toyga şahsap tayyorlanıp kelgen ekенсиz. Rahmet, aytkan ketkensolarga kayinli qabul bolsun deymiz. Altın apa, кезек sizge ketip turibdi. Xudolarimiz mung'ishib bo'lsin deymiz. Marhamat, kelib o'tirgan barcha mehmonlarga, xudo-xudog'aylaringizga, ulumizga, keliningizga qolaversa, aqlimizga degan yaxshi tilaklar. Assalomu alaykum. Rahmet. Endi o'sha yerda xudo-xudog'aylarimizdan sovg'a salamlari var. Bu tarafdan ham, siz tarafdan ham sovg'alar var ekan. O sovg'alarni topshirmasdan oldin o'sha Amir ulumuzni hozir 1-klass bo'libdi. O'zining bor bilimini berib, ertang elimizga xalqimizga belgili bir azamat qildiruvi uchun meniki ustozimiz kelib o'tiribdi. A harfni o'rgatib o'tiribdi. Birinchi ustozi durustmi? Mehriban opa. Meniki marhamat o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-ona, mening uchun ota-onam bo'la berasiz. Bugün mene ulug' to'y, balamizning qo'lini hadallab, ulkan to'y berib o'tirgan ekansiz. Ota-onaning ulkan farzi, birinchi farzi o'rlab o'tirgan ekansiz. Bag'ana aytibdi, aqli mazalma, balamiz mazalma deb aytibdi. O'zingning bolangni bir marta suysang, aqlig'ingni qayta-qayta suysan. So'ng shuni aytadi. Palaydashchi, tuyniga tushdi. Shu aqlingiz mazali bo'lsin. Dayım bu aqlig'imiz ulkan azamat bo'lsin, Amir balamiz. Dayım so'ng yaxshi ko'rgan, hammangiz tengini ko'rgaysiz bu yerda. Barliq yaxshi ko'rlar. So ulkan atasi, mütöllerden basılığı, yel soragan, yeldi başını izlegen Qalbek ağa Kamalday atasının yolun versin. Xudo xolasa kelешекте so elga, xalqqa xizmat etadigan ulkan azamat bo'lib yetilsin. Tilaklayman, hamisha yosh kunlar o'rningiz to'rdan bo'lsin, hech vaqtda o'rningiz yo'qolmasin, hamisha ko'rganlarimiz to'y bo'lsin, to'y bo'lsin. To'y deb kelgaymiz. Sobine bu akkurek bilen jaslar istelerdi şahırıp, sonra elge kalıpta dasturxan jayılıp oturgan kez Xudaytaala bарлық есесін жеткерсін. Осы жерге келіп, her bir adam tilek bildirіп oturgan eкен. Tileklerinin бәрі Xudaytaala қабыл етсін. Hammaning çağırağında toy болсын, көргенimiz toy болсын. Молодец, красавчик. Toy bolsun, жегеніңіз той болсын деп жіберетін шығар десең. Неге? Қойшып жүр ғой. Devam ettiremiz. Rahmet, осы жерде Жеткербай Хамди шиірінің мұрындық ата-апалары келіп отырды. Дәуран ағамызбен, Дәуран менен Гүлжахан, бар ма? Ол, дауысын яқтан шықты. Дәуран ағамыз қайда? Ағама я, жас жігіттер. Дәуран, қош кепсіз. Мархамат, ұлымызға, қызымызға деген жақсы тілегіз. Rahmet. Al енді екі құдағайды ортаға шақырайын ба мен? Құдағай апамыз, алтын апа, қытай жақылай қалды. Қайнағаның алдында тұрады қайсы қойын, сол үшін сәл бұлай отырам. Құдағай апа, келіңіз. Екеуіңізге бір сұрау беремін болды. Диққатты ортаға қаратамыз, екеуіне де екі құдағайға сұрау.
Aytgül apa, bugün mineki kızınız toyu verip kuvanaşlısınız mı? Elbette de. Oso kiyu balanız bilen kızınız yelge halkka belgili erten kimdi körse so'ng aytib yursangiz. Qo'ybu nashlar, moshni, zo'r bo'ldi. Shaxs bo'lib ketgan qanaysizmi o'l qizingizdan? Elbette. Sizchi? Ikkingiz shaxs bo'lib ketgan qanaysizlar ya? Ikkingiz de tanışsangiz, ikkingiz de tanışışırım. Ko'rsaymizmi? Al, endi sovg'a salamlarimiz bor bo'lsa, ruxsat etamiz. Mineki Qudag'ay tarafdan sovg'alar bor ekan. Bu yoqdan da sovg'alar bor. Marhamat topshirib ruxsat. Eng birinchi bo'lib Aytgul apamiz axlig'i. Hatta axlig'i. Amir. Ha, Amir. Amir. Yeğeniz usta kızlarından, dayısında kaçıp gitken falan yedim. Dayısının akigin tüyesi mi lan? Yıkır güçlü. Akil toy balamızga Aytgül apamız mineki özü şüretiğin mototsikl akilip oturttu. Kol şabalak kayda. Paketi bilen tuttu. Paketin üstü jerde aşağı üstüydü. Gültün tapsırada. Toy balanap gel dayısı. Sür diyedin oldu yedim. Bana jerde aylap aytsın ya. Al bana kişkene bağlar. Sizler orlanızda otur. Gün birinci ornunda otursa, tiz. Gün birinci ornunda otursa, soğan yiyse çok aldığımızdan alfatçıyız. Şöyle oturup durun, şakramam gözüm. Şirkeşin. Bakın, gazimiz ayakta aslında ol. Vay gözlerim tüsündeydi bu. Mene, lan basırsan. Bas, ayağımı bas. Gitti. Ay apa, özümün getip kaldım oğlum ya. Savgalarınızı tapsırma. Savga selimlerini tapsırma ruhsat etemiz. Sonuna, kimnin savgaları? Mitin. Ya, Aralbay ağamız tarafında. Aralbay ağamızın tuğan tuğsalları gelip oturttum neki. Aranızda bir adam aytamaz ondan. Aytmayız mı? Nasıl bilir aytıp oldu mu? Siz ayttınız mı? Mineki Gülstan apamızdan alıp gelgen mineki gülemi var eken. Özüm to'qidim deydi, şu vaqtga chiqib, bala 7 yoshga chiqaman degancha mineki to'qigan ekan. Bir emas mineki tulparday ushib yuraversin deb Gülstan apamiz aka bo'ldi. Solaymi? Rahmet aka, rahmet. Aniki apasını alıp gelgen savgası. Және de marhamat. Hürmetli halayık bugün Ajagan Aralbay jengem altın musulman toyu berip atkan eken. Dayım toylar toyga ulasın, balası baxtlı jigit bolsun. Ең жаманына қандай журналист болып шықсаң дайым. Hem meni toyga жеткерсин. Халлардың атынан подаркымыз бар. Toyga alasın. Rahmet, ane gülüm. 4'e 3 degen gülüm bileki. Vay. Bir emes 2 gülüm at degen. Qudag'ayımыздың savgalar topshirildi mı? Bo'ldi mı? Mana jardamchilar bormi? Gülümlerde altın apamızga ustatib ketdi o. Aparib qo'yaydi endi anayoqqa. Damasning ortiga solaverdi. Esing uchun suratga tushamiz. Bugungi tushgan surat ertangi kunning tarixi deydi. Jaslikan ağalarimiz, apalarimiz. Bundan aydamay turibsiz, suratga tushib oling. Kel, Qudag'ay. Qudamızın qasına yaqinlab, o aniki. Toy balamızı o'rtaga qo'yamiz. Qash. Toy balam ne qara? Hurmatli
ballar. Tez orlarımızda oturamızda siz şahramasızlar, yaxşı mı? Gitmeyi palon jüp durun, şahramalısın. Hürmetli mimallar, bir narseni aytıp öteyim. Bugün, imanlı bugün, Altın Saray restoranında suretke tüsü besplatный. Және bir mərtə qaytalayman. Bugün Altın Saray restoranında suretke tüsü besplatный, бірақ suretті alу platный. Бұл үшін арқайын түсемем. Рахмет, баянсыра, рахмет. Bu bala неге жылап атыр? Қой, жылама, жылама. Той өзінің өзі жауып кетеді, жылама. Той баламыз сүтіне. Болды ма? Сазды сәубеттерге нәубетті берейік па? Той бұл Алланың ғазинесі, оны берер харбіл бендесі. Тойға келгеннің бәршесіне құтлы болсын тойларыңыз деп, бүгінгі тойханамыздың құтлы болсын тойына арналған қосыққа нәубет береміз. Бақыла, бір қосық. Жатуның сүйген ол гүлдер қиялады. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сенің бабарым қызым болсаң, өзіңе араймын, бақым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Шабардай болар көз жазып жүзімді алсам, нәп-нәзік бұралған, өзіңсің гүл арман. Рахмет. Естері үшін сөйлетке түсіп атырсыздар ма? Келін, күніменен түспей тамақ уақытқа түсін. Уақыттың өзін аз еді. Hürmetli mimarlar, ешкім еш жаққа кетіп қалмаймыз. Бүгінгі тойда 3 түрлі тағам пісіріліп атырды. Бірінші тағам қазір тартылды, екінші тағам енді тартылады. Болды ма? Сөйлетке түсін. Той бала, мұнамын, тегелі. Балалар, берман келіңсіздер, берман. Мемлекке келіп, мемлекке. Мына жерге жиналып, тез. Тез, мына жерге жиналып. Балалар, келін тез. Кел. Микки Маустар артында тұр. Біраз сықтан өтмейміз. Артына шық, артына. Бойың ұзын ба? Сен де түс, түс. Түс. Мына бензиметін. Мотоциклді алып қояйық. Мынаны алып кетің атын. Кебер бар. Той баламызға сорау береміз әзір. Hürmetli mimarlar, diqqatli ортаға қаратып отырамыз. Той баламызбенен танысып алайық, ya? Қимылдамай тұрың. Балалар, қызлар, қимылдамай тұрамыз. Қазір ойын өткіземіз. Ойын өткізбестен алдын той баламызды тыңлаймыз. Атың кім? Амир. Ya? Амир. 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 Екі сұрау беремен, сұрауға дұрыс сұрап берсем, шапалақтай алмай, шапалақ ұрады, яқшы мына адамлардың. Кейінен бірінші болып саған сауға беремен. Амир, бүгін сенің қандай тойың болып атыр? Қандай той болып атыр бүгін? Сүннет той. Дұрыс па? Шапалақтайда. Молодец. Так, Амир, сен өзіңнің үйіңде
Ең бірінші болып, кімді жақсы көресің? Кімді жақсы көресің? Бірінші болып, кімді жақсы көресің үйде? Папамды. Папасын жақсы көреді екен. Шапалақ қайда? Папалар жоқ ма енді? Папаның аты кім? Жеткер. Жеткер? Бар ма ол сөйлде? Бар. Қаяқта Жеткер? Жеткер. Сіз ба Жеткер? Мұнан не маған ұстап тұрасыз? Мұнан ағарып берсіз. Жеткерді ешкім танымайды екен, я? Жеткер, мынандай қыламыз, сізді аз таныстырамыз, ана жерге барып тұрамыз, ана жерге. Мен сізді қошеметтеп шақыраман, музыка болады, таныс ойнап келеміз. Келсік қол. Демек, бүгінгі Амир баламыздың әкесі Жеткер бай кіріп келді. Қолшы бола қайда? Жетті! Рахмет, осындай болып келу керек, да? Осындай болып келу керек. Мұнаны ұстап тұруыңыз керек сіздер. Шетке шықтыр. Так, және бір сұрау береміз. Әкесі келді, я? Жеткербай келді. Сен үйде бірінші болып папаны жақсы көрмен дедің, я? Папа! Былай шықтыр. Папа үйде бірінші болып кімді жақсы көреді? Кімді? Мамам. Демек, құрметті меймандар, күтіп ағамыз. Ортада бүгінгі Амир ұлымызды 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, осы дүнияға алып келген анасы, анаңның аты кім? Маманың аты кім? Шерін. Шерін ханымды күтіп ағамыз. Қаяқта? Қаяқта өзі? Үндемей келген бе сонда? Сонда үндемей келген бе? Қашан кеп тұрған екенсің? Күйеуіңді елде жүрсің, сүйеде жүрсің ғой. Ондай болып шықпай ешкім танымай қалды. Не болып тұрамыз? Сізді шақыраман жақсылап таныс ойнады. Дермен? Настроениеңді кіттай көтеріп жүр, яқшыма, қарызға батып қалған, кредиті бар, банкке кредитке төлеуге баратқан адамдай болып жүрмей, күліп ойнап кел, яқшыма, той беріп атсаң бүгін. Демек, Амирдің анасы Шерін ханым кіріп келді, қосыла қайда? Болды. Тоқтатпасам ойнап кете жақ қол. Рахмет, енді мінекей, мына шығамыз, ұлыңыз ортада тұрады. Жеткербай, қолыңдағы баланы беріп тұршы біреуге, тап жаңа көрсені. Мына кімдікі? Сізгі ма? Екіншісі ма? Үшіншісі. Дақалесі. Мынаны ұстап тұрың шертімас, біреуіңіз ұстап тұрың, екеуіне сұрау берешек қой мен. Жеткербай, яқшы тұра берсін. Жеткер, үйде келіншегімізді еркелетіп не деп айтамыз? Жалғамды. Не деген мұхаббат? Сіздің күйеуіңіздің аты кім еді? Жеткер. Жеткербай ма, Жеткер ме? Жеткербай. Жеткербайды үйде еркелетіп не деп айтамыз? Көбінше папасы деп айтамыз. Былайша кличкасы бар ма? Ұялмады. Женя, Шура деп айтпайсыз ба? Сіз Шура десеңіз, ал сіз бұяққа Женя деп. Біреу-біреуіңізді өйтіп еркелетпейсіз бе демен дая, тек махаббат болып кеткен. Өлеміз қанекей, бұлардың махаббаты қалай екен? Стоп! Сөйлеп болайын, стоп! Сөйлеп болмай тұрып, қоймай тұр. Біреу-біреуіңізге қарап тұр, біреу-біреуіңізге. Біреу-біреуіңізге қарап тұрасыз, ал бұлардың махаббаты қаншет екен? Музыка менен біліп аламыз. Ертті. Only you
Мыналар бұлай ие алмайды мына. Вальс ойнап кете жаққа мыналар. Баяғыда ойнадыңыз ғой тойдың уақытында. Бұл сүннет той, келін той емес сілерге. Рахмет сілерге. Орындарымызға барамыз, меймандарымыздан хабар аламыз. Той балаға және бір сұрау береміз. Сен үлкейгенде кім боласың? Үлкейгенде қандай жұмыс істейсің? Кім боласың? Ол білмейді ғой, бұл ойланывасын я, ойланывасын я. Ойланывасын. Мына жерге жазылып жатыр. Хакім болсам бекен, министр болсам бекен, милиция болсам бекен, доктор болсам бекен. Стоп. Өзі біледі, сұраймыз. Үлкейгенде кім боласың? Милиция! Тарғал. Сөйтіп жүресен бе көшеде? Молодец, орнымызға барып тұрамыз. Балалар көрінбей қалды ғой араларыңызда. Ей, ортада тұр, мен өтір. Сен бойың ұзынлау екен, я? Артында тұрамыз. Ой, кішкентайлар алдына. Кешір жегендер артына, капуста жегендер алдында тұрамыз. Бойың ұзынлау. Ал енді той баламызға балалар менен бір танысып алайық. Атың кім? Сабандар. Шаққан сұрауға жауап берейікші ма? Нешеге шықтың? 7. 7-ге шықтың ба? Ава. Шылаптарды қылдырдың ба? Яқ. Сүндетке отырдың ба? Ава. Кестірдің ба? Ава. Көрсет. Ойнап айтаман. Өзің қап-қара бала келсең, общем, қап-қара болып кеттің ғой. Үлкейгенде кім боласың? Милиция. Сен да ма? Басқа зат болуға болмай ма? Сен милиция емес, стоматолог доктор бол. Сіңе қара қап-қара қисық болып қалған. Соны сөйлей боласың, яқшы ма? Молодец. Сенің атың кім? Гүлназ. Нешеге шықты? 6-ға. Үлкейгенде кім боласың? Доктор боламын дейді мына қызымыз. Доктор. Укол салатын доктор ма? Ой. Мен доктордан қорықпаймын, бірақ уколдан қорқамын. Енді, сен доктор болсаң бол, бірақ мына тұрған балалардың ешқайсының саған ісі түспесін, яқшы ма? Демек, давам еттіреміз, қазір сіздермен біргелікте бір ойын өткіземіз. Түсіндіңіз ғой, ойын өткіземіз. Мен айтқан нәрсені жүгіріп барып столдан алып келіп, маған көрсетпей, артыңызға жасырып тұрып қаласыздар. Яқшы ма? Диққатпен тыңдап алың. Енді орындарыңызда тұрып қаласыздар. Жүгіріп барып, қалеген столдан бір дана, бір штук бауырсақ тауып қайтамыз. Тез! Көрсетім. Мынау алмап келген. Енді қазір алма әкелін десем, бауырсақ ап келеді да ол. Балалар, алып келген бауырсақтан азғантай жейміз. Көп емес, азғантай жейміз. Тойға келіп бауырсақ жемей не жейсеңіздер? Жедіңіз ба? Мен сұрауды беремен сіздер маған сұрауға жауап бересіздер, яқшы ма? Жедіңіз ба? Әмме теңдегі ауа деп жедіңіз ба? Мазалы мекен? Енді ұсы бауырсақты, қалған ауысқан бауырсақты қайтарып сол столға апарып қойып, ізінен напиткі ішіп қайтамыз. Тез! Напиткі ішіп қайтамыз. Ішіп стаканды беріп кет. Быстро. Мен сұрауды беремен, сіздер сұрауға жауап беріп тұрасыздар, яқшы ма? Балалар, бүгін бәріңіз тойға келдіңіз ба? Молодец. Тойға келіп бауырсақ жедіңіз ба? Бауырсақ жеп
jigit bolgandan keyin izinen napitka içtiniz mi? Tamaklarınız toydu mu? Osu toyganız men qaytasiz endi. Oyna qaytaman. Hazır ortada tanısı boladı. Muzika boladı. Sol muzikaga bärimiz жақсылап tanısып oynaymiz. Kim жақсылап oynamasa sovg'a ala olmaydi. Eğer жақсы tanısып oynasa sovg'a alamiz. Yaxshimi? Demek tayyorlab turamiz. Qanday muzikaga oynasak bo'ladi? Freestyle barmi bizlarda? Freestyle. Freestyle barmi? Freestyle'ga oynaymiz. Qayta oynaytini bilesiz-ku ya? Makam freestyle. Asıl oynaymiz. Готовы? Не готовы? Ondan öyle oynayınız. Haydi sizler, biliyor musun? Körübeceğin, ha? Şıltır böyle. Koysana şıltır böyle. Onda yemez. Ha, lizginka. Lizginka oynayınız ya. Sразу tabağımız. Tayın mı? Bir, iki, üç kızlar, ballar birlikte lizginka oynayınız. Var. Beni baslap kayakına bırakırsın. Ben nege? Saat neşe oldu? Toy şana baslandı. Rahmet maestro. Uyat emes mi bu? Bir apanınızda neşe adam yerip yatırız. Bir adam ak kökregimenen 12'den 4'ge şegen vaqtını alıp koyuptu. 3 avkat pісірткізіп atır. Ертең sizler toy verseniz, hemme qaytып ketсе жақсы bola ma? Kayakka baratırsın. Үй алыс болса кешкі сағат 8-ге шеген машин жүреді. Ұят болады ол, орындарыңызға барамыз. Апалар, сіздер қайта жасыларды әкетіп баратырсыз. Сіздер қайта отыруыңыз керек, апалар. Мен білмеймен айтуын айттым. Қазір әммен әкетіп баратыр. Апалар, отырсын кіттай бір 10 минут шыдап тұрыңыз, балаларға сауға беріп барады. Балалар сауға алуды қалаймыз ба? Олай болса, әммеміз ана жерге барып қатарласып тұрамыз. Кім қимылдаса соған сауға жоқ. Қимылдамай бір қатар болып тұрамыз. Қызлар отдельно, балалар отдельно. Мұғалімдері сіздерді айырмай жіберіп, балаларды қызлардан отдельно. Құрметті меймандар, бәршіңізді ортаға ойын зауыққа шақырамыз. Сіздер үшін тойханамыздың шоқ-шоқ қосқылары. Мархамат! Және davam ettiremiz toyxonamızda sorular bo'yicha. Mondiga tasib, mondiga basib, Bo'rboyaga Guliston apamiz hurmati. Yoshda Xorazmchasidan marhamat. Mondiga tasib, mondiga basib, Bo'rboyaga Guliston apamizning sha'rani aytaman. To'lar
Aralbay atası hürmette marifat. Aralbay atası hürmette yoshlar sazlarda devam ettiriyoruz. Toylar atası marifat. Atası Aralbay ağamızın şahrında ata. Aralbay atası hürmette marifat. Atası Aralbay ağamız hürmette.
Қуаныш тойдың құттықтауға келіп тұрған дөрес. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларым да бар. Ақ дәулет деген, нұр дәулет деген кластастарым да бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сатқындарым да бар. Ағайын бітті сау болыңдар. I'm a rockstar, gangstar, even to me party, even pasta. I'm a rockstar, the people give me money. I'm a rockstar, gangstar, even to me party, even pasta. I'm a rockstar, the people.
Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another line for me. When I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and missing me. I see our love was just a fantasy on me. You play me like nobody. You know everything. You shot me so damn hard. You shot me and you got me like that. I see the satisfaction in your eyes. I love you and I trust you so well.